awuthi indaba zase zokhozi fusak engamgoda azime so kasibona ukuthi azoyithatha lamandla uKhozi olichome ngalo belixhaphaza abantu lo mama ungcolile lo hlala ngomgodi labani imqambo lamanga nithi uKhozi lelo mama kuyasentshenza kuma Blue National awulibali izinhlamvu kunisithuko lapha ningafuni ukuvota amaqhawula niwavoteli libali ukushisa ingefu nje uma umanqele sephumelele bese ngicawunta amandleni kanti amandla kamanqele semeziqolo kamanqele nafu second indaba yeni azokuthiwa nje anikho supported nandlela kamanqele anivoti anenzi lutho nilewa lokuthuka abantu kanti umanqele uyafukuzwa lapha iyozigugu lengane yabantu kanti kamashadi gugeleza lukazini ngenxa abantu baya bona aqiniso abakamgodi bathule bathethu bayayibamba into amfela umgodi bayidele ngutshele balele bengadlili mina ngambuka la ngathi ngathi kuvotwa kanje la umgodi akatheni lutho akaze asagwaze le muntu uyaliwa abantu bakhe bathule bathethu ngutshele umgodi ushaya meeting ahlelekile ama meeting standard aphathe computer ahlaye nenduna zakhe hlela ama meeting uma kunje kwenziwa nje umgodi uphumela kangaka nje isibindi sakhe ngiyamthanda umuntu ongafuni ukuhlulwa kodwa ngafuna igama lakho avuma ukufana igama lakho wena xaza lo uKhozi lo uKhozi udoti uKhozi ma Blue Nation out uKhozini ingathinti lutho sifuna ukubona uKhozi uthi kuzoba kanjani lo mfazi ufuweleni uKhozini hlanga ngengane zabantu utata ugodo nje uyini ngangeni kusidiya ngengoma usimthola kankeli ngani lapha sebasidleba sazi bangampela abantu babeyibambile into kudume kuye phezulu kunekho kufakwa ayile bangani bakhe lapha isitaba nayifake lapho uKhozini usangani umanqobo lo mama lo lempunga le hlalile ngathi uKhozi nje dodo umsakazi leyanto